L-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali ta' Malta jospita għall-ewwel darba laqgħa tal-Kumitat Ewropew bil-kapijiet ta' istituzzjonijiet supremi ta' awditjar madwar l-Ewropa, kif ukoll tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Il-laqgħa iffukat fuq it-tema il-kompetittività tal-Unjoni Ewropea sfida strateġika għall-Unjoni Ewropea u l-Istati membri tagħha. Bid-delegati jiddiskutu kif l-Ewropa tista' tagħti spinta lil produttività, l-innovazzjoni u r-reżiljenza f'ekonomija globali li kull ma jmur qed tevolvi. Fuq jumejn l-Uffiċċji Nazzjonali tal-Awditjar iddiskutew is-sejbiet mill-ħidma tagħhom dwar l-investiment pubbliku, is-sikurezza tal-enerġija, il-ħiliet, l-innovazzjoni u d-diġitalizzazzjoni u kif l-awdituri jistgħu jgħinu biex tissaħħaħ il-kompetittività madwar l-Unjoni Ewropea. TVM News tkellem mal-Awditur Ġenerali ta' Malta Charles Degwara. Spjega li permezz ta' din il-konferenza l-pajjiż saħħaħ il-kredibilità. Audit Office partana bħal National Audit Office jista' jagħmel audits fuq sma partikolari fejn ikun qed jinvesti gvern. U fejn insibu xi nuqqasijiet, aħna ma nsibux nuqqasijiet biex nippuntaw subajna, imma biex dawk in-nuqqasijiet jiġu indirizzati. U meta dawk in-nuqqasijiet jiġu indirizzati u l-ekonomija tagħna tissaħħa, hemmhekk il-kompetittività tikber. Il-President tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri Tony Murphy spjega x'inhuma fost l-aktar prijoritajiet li jixtiequ li jiġu indirizzati matul il-konferenza. People find things too bureaucratic and too complicated, and that's when I say room for improvement, there's always room to try and make things simpler, let's say, but on the other hand, we can't just give the money away without any conditions. There has to be some level of accountability and responsibility. So I suppose it's about getting the balance between simplifying things as far as possible, but making sure then that people can still be held accountable for how they spend the money. L-Uffiċċju tal-Awdituri Ġenerali ringrazzja lill qorti Ewropea tal-Awdituri fosthom il-President. Il-laqgħa se tintemm bit-trasferiment tal-Presidenza tal-Kumitat ta' Kuntatt lil Cour des Comptes ta' Franza għall-2026.